Так. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бул Универсал Базар YouTube каналы. Мен Ноокат борбордук жылкы базарынын сиздерге колдон келишинче тартып өтөйүн. Бүгүнкү базарды мен кандай десем, жакшы сындуу нерселери болсо, баа болуп аткан нерселер болсо, бааларын билебиз дагы, телефон номерин дагы калтырууга аракет кылайын. Андан кийин паузаны баспастан эле базар айлангандай айланып чыгайын туугандар. Ушул чоң бээден баштайт окшойбуз. Ассаламу алейкум. Бээ баа болтабы? Канча дедиңиз? Канча деди? 150 миң дейт. Бу каяктан келиптир? Ноокаттан өзүнө же Россиядан келдиби? Баасы 150 миң дейт. Баа болдубу? Багылтабы? Канча сурады? 75 ке сураптыр. Siz yaklaş, bu Universal Bazarı. 75 ke suraptır. Nega tuğanlar, жақсы нерсе екен, телефон номерин калтырайын десем, сатылып кетет экен. Эми алдында турган мына ушул тайларды тартайын. Ассаламу алейкум. Тайлардын баасын бир айтып берсеңиз ака. Тойда 50 миң деп атасыз. 50 миң атасыз. Жашы кандай? Отарашка. 1,5 шар. 1,5 шар. Арабскийден. Так. Наркыларда тайбы же байталдар болот? Бээ байталдар, а? Неге жакшы нерселер экен тургандар? Тайлар бар го? Неге бардыгы бир бээнин балдары окшойт менимче. Булар баа болду? Баа бияк кылып атат мына. Ортолосуга 50 миң, 51 миң берейин дейт. Бул байтал да бул дагы, а? Неге ортодого 50 миң берип атыптыр туугандар. Чөптөрү үзүп алып малам түшүп кетти. Бүгүн бир аз арзан болот. Мына бээ канча экен наркы? Же бул да байтал? 65 деп атабыз, байтал чыгат. 65 миң. Неге туугандар? Базар баалары ушундай. Эми баа болуп аткан жерлерге келип телефон номер сураш бир аз ыңгайсызыраак, ошондуктан азыр мына ушу бээни силерге көрсөтүп атам мен. Кулундуу бээ экен. Bizim kökede semirdi mi? Ha, şimdi semirdi. Так. Aka, mına şu beyni algan okşaysan? Assalamu alaikum. Beyni algan okşaysan? Je jibin almaştırdınız mı? Parmağım durağım. Kança eken bağısı? İyi gelsin. Bey sizden mi? Kança bağısı? 100 ming. Baa oldu. Nomer kaltıraylı var. Nomer kaltıraylı tuğanlar 0771 menen 68 17 88. Şun nomerge baylanışqa çıkıp görsöňüzler bolot tuğanlar. Tak. Azır эле tartıp ketdi da birөө kelip amынан, ha. Biroq men daha tartıp koyarayın. Kança eken uşunun baası? 60 ming. Bul tay eken, ha? Jabagı tay 60 ming. Baa oldu. Baa oldu bolsa nomerdi kалтырайлы onda. Nomer kалтырайлы baa oldu bolsa. Ayta berin. 0776 Kaça? 15 12 78. Eger uşul tay jakkan bolsa baylanışасы көрсөңүздөр болот туугандар менеке. Так, мына ушул дагы жакшы бээ экен туугандар. Көрдүңүздөрбү? 70 ке берем. 76. Ушул бээ баа болтабы? Жок. Суродас, а? Суродас. Канча экен өзү? 100 миң сом дейт неге? 100 миң сом. 70 ке бербедим дейт туугандар. 76 га. 76 миңге бербеди дейт. Biz nomerinizni kалтырып койбойлубу? Telefonunuzu айтып коюң, неме болсуз? Чалышат dey. Макул. Телефон номерин айткандар баш тартса, айла жок. Кете беребиз. Мына тай жакшы тай экен, а? Жашы кандай экен мунун? Калтатай. Баасы канча экен? 68 миң сом кеми бар экен туугандар. Кеми бар.
Qanchaga surashdi? Qanchaga aka, oxirgisini aytingchi. 50 ga жетті. 50 dan o'tdi. Анда жақсы. Жақсы нәрсе екен. Телефон номерді айтың ем, ошондай болса біз 0559 менен. Öyle talantlısın kız sen. İşler жақсы? Yaxşı. 59 менен, 2103 номеріне байланышқа шығып көрсеңіздер болады туғандар. Егер сатылау сатылбай қалса бір оз қызыққан болсаңыздар біліп өтсеңіздер болады. Жақсы. Бағасы 68 мың сом. Так, кеми бар. Так, кеми мынашыл жерде мына қашқа бау болды ұқсайды. Şu бейлерді бір біліп өте өрелі бұнда баларына. Қанша екен ака? Сіз тартпайсыз, а? Так, ака бе көп жешеген ұқсайды, а? Kim okşaydı? Мына мақұл, сіз тартпаймын. Неме қылайлы? Қанша екен бағасы? 80'nin kemi var da. 80 мың сом екен бар екен туғандар. Қаншаншы құлын екен, а? Қаншаншы құлын екен? Білбейсіз, а? 80 мың сом екен бар. Базар бағылды? Bağlı da targa. Жақсы. Қаншаға сұрашты екен? Üyetin sıraladım. Мақұл. Мұныларды біле өтейлі. Так, сізден бұл тайлар ұқсайды, а? Жашы қандай бұлардың? Екінші шарлар. Құнан. Бағалары қандай екен, ака? 150 мыңнан кем бар екен. Жақсы. Assalamualaikum. YouTube'da razak söyle benim kışıda yegelerge söyletiş gerek bu kançısından bu kançısından dep. Bana söyle. Болды, азырақ тайын келді ұшы жерге. Ұшыл жерде бұл... O söyletiş yetin abi. Bas. Тоқтан, болды. Ye kançısından bu kayedin geldi. Kança bul der. Buratın be? Ова, бе, қана кімден сізден бе? Бұл қаяқтан келді әке? Негізінде бұның ата-тегі қаяқ? YouTube'a çıkar. Sıkkölden konzavod. Конзаводтан келді тұра? Так, қанша екен бұның бағасы? 350 мың сом. Бау oldu? Bazar bağıldı. Maqul, bu bau oldu. Бағасы 350 мың сом. Hazır minip düştünüz hazır, ha? Hazır minip düştünüz. Ben gördüm. Жақсы нәрсе екен. Buna bağ yok, buna karmada atmayın. Azun yok, karmada manda olur. Tamam yok. Buna saran coş manda olur. Так. Ансамша ушундай шоктонуп тургандардан этият болуш керек. Билинбей турганда тееп коюшу мүмкүн да. Тееп коюштун. Так. Эмне кылабыз? Номер калтырабыз да. Базар бүгүн кандай болот? Куда билет. Бирок сатылып кетсин. Ошондой болсо дагы номер калтырып өтө берели. 0704 0704 19 90 75 19 90 70 номерине байланышка чыгасыздар. Ben özüm boyum 1.87 boyunca moda. Boy 1.60'dan жогору экен, а? 1.68 1.70 ке талым. Мен 1.87 миң. Жакшы бей экен. Баасы 350 миң. Бул кулунун билбейсиздерби кандай неден качкан? Кулун эркек. Канча болду ака? Карабай. Откун баласы. Неге? Kança dediniz? 350. 350. Berişti. 5 oda. Biyeге кандай айгыр койсоң шо светте туу керек. Көк айгыр койсоң көк туат, кара айгыр койсоң кара туат. Kulun adını satmayız mı? Сатам. Kança? 100 миң кем бар. Yok, çağıştırırsanız. Hem bu karda ming ке карда. 55 миң 60 миң сурашып. Улук ушунда калып туруп кош берип тем датына. Kulunu kakkamışlarıma 55-60. Жақсы өртті берin. Жакшы. Bir aydan keyin 2 ming болады қандай. Баасы 350 миң. Эгер жаккан болсо байланышка чыксаңыздар болот тугандар. Мына ушундай. Так. Тугандар биз Охо. Үсөн ака бүгүн кандай атак бергенсиз? Бишек. Англичан Ростов дейт. Бунун жашы кандай экен ака? Быштык. Минги экен, а? Bana ben karmak görendim ha bişek. Бишкек. Manavı coş. Coş Jakştay. Yaşı kança yaşı? Негизи кызыгат экен Үсөн ака. Өзү ушундай жандан бери жанында жүрөт, кызыгат экен. Үсөн ака бунун акчасы кандай болду эми? 170 сом кем бар тугандар. Мен 270 бе? Тугандар азыр мен телефон номерин калтырайын сиздерге. Эгер жаккан болсо байланышка чыгыңыздар, мындай базардын
Эң алды жакшы нерсе ушул экен туугандар. Бир айландырып койбойсузбу ака, бир көрмөйлү? Жок, жыгылып чыгыш ака, коюң. Мынеке. Охо, мынеке. Көрдүңүздөрбү? Бышты ла, ошон ака? Бышты. Так, басы 270 миң. 270 миң кем бар. Эгер жаккан болсо байланышка чыгып көрөсүздөр туугандар. Сен ака номерди бир кайталап коелу эле. 0502 менен 34 44 42 номерине байланышка чыгыңыздар. Ошол эле номерде Билай маркен 778 менен. Мынеке, көрүңүздөр, мүчөлөрүн караңыздар. Көрдүңүздөрбү? Кандай жакшымы? Денсаулык жакшы болгон сенби? Түзүпсүз. Сен болот. Так, мына мингаттарды тартайлы эми туугандар. Бунун жашы 8 жаш, а? Өзүнө карабайыр окшойт, а? Карабайыр. Баасы канча экен? 100 миң сом. Базар багы сураштыбы? 91ге бербедиңизби? Жакшы, базарыңызды берсин да. Мына көк атты көрдүңүздөрбү туугандар? Мына көк атты мен бир тартып өтөйүн эми. Так, ассаламу алейкум. Көк аттын жашы кандай экен? 5 жашар, ey. Жаңасы. Мына көрдүңүздөрбү? Бунун бою менимче 170тен 175тен жогору да менен бийик болуп турат. Мен өзүм 175ке чейин эле болсом керек. Мына караңыздар азыр. Бунун жашы 5 жашар, жаңасы. Улагы бар окшойт, а? Эми үйрөтүлөт, а? Мынеке, ачыгын айтты. Кээ бирлер улагы да бар, иши да бар, улагына 100% гарантия деп коет, эми бул элчилик. Так, бунун баасы кандай эми ака? 200 миң. Мынеке. Ушул көк аттын номерин алып койбопсуң деп калышыңыздар мүмкүн. Мына арткы мүчөлөрүн дагы бир мына көрсөтөйүн туугандар. Бир айландырып койбойсузбу ака, баштарын көтөртүп, анын номерди айтайлы. Мынеке, көрдүңүздөрбү? Мынеке. Жакшы нерсе экен. Мынеке, эми бунун клиенти сөзсүз чыгат. Номерди айтайлы ака. 73 миң. 0773 менен 50 06 90 50 06 90 номерине байланышка чыгыңыздар. 73 менен туугандар. Жакшы ат экен туугандар, көрүңүздөр. Мынеке көк ат. Мына тайда ошотойлу. Бунун баасы канча экен? 90 миң сом кем бар экен. Так. Аттарды бир сыйра. Укам, аттын баасын канча дедим? 130 миң сом кем бар. Бул жашы кандай бунун? 8 жашар экен. 8 жашар экен. Ушу кашканын номерин алып койбосун дебеңиздер. Номериң айтпайсыңбы? 0702 15 67 04 04 14 14, а? 14. Так. 4 кашка экен. Жашы кандай эле? Жашы 8 жаш. Аса ишке экен да. Иши бар экен да. Иши улагы бар. Ака, мына кара атты бир кашканын көрбөйлүбү? Айландырып. Жашы кандай экен ака бунун? 7 жашар экен. Иши бар. Иши улагы бар экен. Үйүрү да бар. Ашча өнөкөттөрү жок мындай тебип, тиштеп, үркүп. Баасы канча эле? 150 миң сом. Ушул аттын да номерин калтырайлы туугандар. Кызыккан болсоңуздар байланышка чыгып көрүңүздөр. 0502 менен 73 93 93 номерине байланышка чыгып көрүңүздөр туугандар. Ат жаккан болсо сөзсүз түрдө байланышыңыздар. Жакшы. Так. Ошол ат тартпады окшойт. Аттын жашы кандай экен ака? Сиздикин тартпай калыппыз. Алардыкы башка. Бунун баасы канча эле? Баасы канча эле? 150 миң сом. Бунун баасы канча сиздики? 650? 150. Жашы кандай экен ака? 7 жашар. Мынеке, көрдүңүздөрбү? Колдон келишинче. Бунун баасын айттык айтпадым ака? Кандай экен баасы? Жоло мин жүрөсүзбү? Мынеке. Мынеке. Натай баболдот да туугандар. Бунун жашы кандай экен? Жашы кандай? Бул чоң атпы бул, Чоң атпы? Так, жашы 6 жаш. Баасы канча болду? Баасы 100 миң Канчага сурашты экен? 70 болот,
70'in teyrегinde бауылды екен. Мінекей 6 жашар ат екен бұл. Жақсы. Мінекей бауылды та туғандар. Қаншаға сұрадыңыз еке? 70'ke. 70'ke. 70'ke бербейді мінекей. Мына ат неге терлеген туғаным? Терлеп тұр ғой. Çaptın mı? Alып çıkıp çağ verdin herbe. Tak. Bunun yaşı qanday ekan? 5 yaşar. 5 yaşar. Bazar bağı kılıştı, suraştı. Qancha dediniz? 250 ming so'm tuğanlar. Nomeringizni aytmaysiz banda. 54 menen 54 menen 0046 11. Байланыш ашып көріңіздер егер ат чапқан болса. Нар бері айландырып бастырыңызшы. Мінеке. Көрдіңіздер бе? Мен жоғарыда айтып өткен номерге байланыш ашып көрсеңіздер болады. Қаяқтан келді бұл әке? Өз ділі, мына Қарабайыр ұқсайды, а? Жақсы. Мына меніңше бауылдады ұқсайды. Қаншаға сұрашты? 57. Ушуну? 57 миңге тургандар. 57 миңге мына ушул бау болду экен. Көрдүңүздөрбү? Неге? Бул жашы кандай экен? 3 жашар экен, а? Туғандар мына тайды, көк тайды да көрсетіп өтейін сіздерге. Бұның жашы қандай екен ака? 2 жашар, құнан екен, а? Бағасы қанша әле? 150 миң сом. Ба болды. Қаншаға сұрашты екен? 117-ге. Миңге бе? Миңге. Мына мына шындай. Бағасы 100-ден нары өтіп тұр туғандар. Егер жаққан болса байланыш ашып көрсеңіздер болады. Бой 1.60-тан жоғары ұқсайды, а? Жетпей? Біз біраз пасыртын тұрады екенбіз, а? 1.57 екен бойы туғандар. Номер қалтырайлы, же бауыл тау? Olur. Айтыңызшы? 0704 95 19 19. Шын номері байланыш ашып көрсеңіздер болады туғандар. Ана кімнің жанында тұрған? Бұның бағасы қанша екен? 100 bin diye hapis kalmış. 100 bin so'm kemi var. Ba oldu? Ba. Ha? Baha oldu? Bunu yaptı. Qanchaga keldi? 75'ke bağlı. 75 ga keldi. Ya mына ушулардын бааларын бир айтып өтпөйсүңөр бе? Кулундар. Тайлардын, а? Нар чекеде канча экен кашка? 150 миң сом. Ортоңку сиздикичи? 120. Мына чоң. Сиздики канча экен ака? 150 миң. Үчөө тең. Бааларын билип өттүңүздөр тугандар. To'rg'on 200 ha, Ha, to'run baası 220 ekan. Ha, yaxshi. Жақсы нәрсе ұқсайды, а? Білесіз ке? Şu 4 teң жақсы. Шектен келген. Біз азыр еме ұлық бағыл тауы демейді, а? Бақыл деді. Қайсынсы? Umut мен балам болады. Ұлық сіздің балаңыз болу? Жақсы. Сен кімсің? Біз ұшыл жылқы базар тартауыз дайыма. Жоқ, артың. Сайет атым. Замырам бар да, а? Замыр ака бұяқа келбей атады. Кебета. Келбей атады бұл жақа. Бар пақты дейді. Неге туғандар? Нашыл жерде мынау 200. Бала тұрған жерін айтыңыз. Burayı verəsən də. Yaxşı da ekan, yaxşı. Ұлық? Так. Мынау Тұрады ма? ба oldu? Қаншалай басы? Kaça dedi? Kaça verem dedi? 100. Ha? 200 ne pişir? Bası қаншалай? 220 min. 220 мың. Bu қаяқтан келді? Бішкек. Жақсы нәрсе екен. Көрдіңіздер бе? Бұл универсал базары. Постоянно. Çek olundu be. Ha, 170 verem.
Мынеке. Verdin mi? Бия улук натасы болот экен. 170. Улук канчага сурады? Улук. Az bağıldı. Başkanı surады. Başkanı surады. Ben çok suradım. 170 veren ben. Kam mı? 170'e suradı mınaki aksakal. Kınaysın mı? 75. Olmaz. Ulan. Ya olmaz. Ne olsun? Açsın. Magazin bedem bir yere. Yoksa 175'e bağ sıktı onlar. Satmaya atады. Aka bizning nomeringizni qoldiraylik. Shuncha oldu жақсы nersek 79 menen 12 89 84 көріңіздер туғандар. Жаққан болса байланыш ашып көріңіздер, Мына шундай. Туғандар қараңыздар, мен аттарды эле тартып жүрөбөй, ат жабдыдан сіздерге бир аз көрсөтөт өтөйүн туғандар. Мына жүгөндөрдүн бааларын бир сире айтып кетпейсизби? Сизден, Сизден, Айтыңызчы гана. 400'den başlayıp 4,5 mingге чейин. 400'den başlap 1,5 mingге чейин. Кана 4,5 mingге чейин. 4,5 миңди көрсөтөлүчү кана. Мынакей. 4,5 миңге. Ошондой. Бул сиздер заказдагылары ала бересиздерби? Өзүңүздөр тигесиздерби? Душной тигилген. 2800. 2800. 1,5 1000 сом. 900. 900. 800. 450. Көрүңүздөрбү туугандар? Бул эми эрлерди да көрсөтөлү, токумдарды көрсөтөлү, Сиздикин эле тартып өтөрөйүн же ал жактын да эси бар экен. Тартабыз ал жакта. Токумдарды гана айтайлычы бир чекеден. Токумдар 400'den 2000'ge чейин. 2000 сомдугун көрсөтүңчү гана. Мынеке. О, кожа экен таза. Таза кожа экен туугандар, бул. Ого. 400 сомдуктар нар чекедегилер окшойт. Мына жашылдар, рабочий токумдар. Калганы 650'ден алсаңыздар болот. Ерлердин кымбаты кайсыл экен? Мына ушу кармаган экен, Өзүм кармаганда кымбатын кармапмын. Канча бунун баасы? Bunun başı 4500 kıl berет. 4500 берет экен туугандар. Айтылышы 5000 экен. Мына ортодогучу 3,5 миң берет экен. Бунун баасы 4000 сом. А бунунчу? 1500 сом. 1500 сом туугандар. Көрдүңүздөрбү? Жакшы нерселер бар экен. Эгер жаккан болсо байланыш ачып көрсөңүздөр болот. Биз номерди калтырайлы, Mal. Айтыңыз гана. 0774 0774 менен 01 01 82 82 87. 87. Мына басмайылдарды айтып өтөйлү бир сыйра. Basmayıllar 1000 som, 500, 300. Мына чекеде 1000 сом окшойт. Кожунду. Эгер жакшы нерселер бар экен туугандар. Жаккан болсо сөзсүз түрдө байланышка чыгыңыздар. Аркандар эми Arkamlar hem 15 somdan 40 som. 15 сомдон 40 сомго чейин. Мына ушулар 40 сом болсо керек, Мына актар, Өтүктөрдү гана бир өтүктөрдү көрөлүчү, Ого. Жерде жылкычылар кийип жүргөн өтүктөрдөн го. Улакчылар дегеним. Так, булардын баасы кандай, 3800. 3800'дөн тегизли, 3800'дөн туугандар менеке. Размерлер бар бардыгы. Так, туугандар. Бул биз Бул жүгөн, Сулуктар, үзөңгүлөр бар экен туугандар, камчылар бар. Баарын айтып берейин. Камчылар айтайлычы гана. 300'dan. 300 сомдон. 300 сомдон үзөңгүлөр сага. Üzüngüler 500, 600, 1800 sarılar. Муналар экен да. Мынеке, мынашулар 1800'дөн экен. Көрдүңүздөрбү? Мыналарчы? 600'дөн, 600 сомдон. Сулуктарчы экен? Al 700 som. 700 сом. Булар баары бир баабы? 100 somga чейин алар. 100 сомго чейин. Мынеке. Көрүңүздөр, мен көрсөтүп өттүм туугандар. Токумдарды кага сиздикин айтып көрөйлү, Канча булардын баалары? 450 somdan 650, 800 som. 800 сомго чейин. 450'ден баштап 800 сомго чейин. Жүгөндөр баары эле бир баа. Жүгөндөр 450, 550, 450, 1200. Ноктада 1200. Булар 400'дөн, бул 350 somdan, 250 som. Мына ушундай. Көрдүңүздөр. Алыс жерде жүрүп ала турган болсоңуздар, эгер кандай десем түшүндүрсөм, эми сиздер өзүңүздөр талаа жеринде болуп буйрутма бере турган болсоңуздар, биз жогоруда калтырып өткөн телефон номерге байланыш ачып көрсөңүздөр болот туугандар. Мына ушундай.
Насыл акамда номерін қалтырып өтөйлі, айтыңыз сіз дағы. 0770 0770 42 42 02 02 40. 40. Байланыс жасап көріңіздер. Заказ ала бересіздер, тоқым тігіп, жақсы. Так, қайсы бауылдат? Азыр атты көрсетөбүз. Сіздерге атты көрсетөбүз. Kuşlar da men 3 mingdan pulni olib oldim. 2 ming qo'yib bersin, 2 ming qo'yib bersin. Özünün pulunu ver. Ana gel. Qanchaga ketdi, qaysi ketdi? 100 ga sotamiz buni, g'ijolatma. Buni qaysi ketdi? Qanchaga? O, narı. Ola. Uzbay. Bunlar satılıp ketdir. 78 bo'ldi. 78 mingga deydi. Jaşı qanday ekan bunun? 2 yaş. Kullangan da. Bishkek. Bishkek deydi ekan. Aldım tarttım da juda chiroyli. Aldından tartib o'tganmi jo'g'orida? Ha, tarttım mı? Ava. Juda chiroyli. Nega 78 mingga satılып turganlar? Eğer жаққан болса, мүмкін üstüne biraz tıyım verip satışı mümkün. Ben numerini sұрап көремін. 78 mingga. Uluk numer qалтырайлы? Numerini qалтырайлы? Men alganim yo'q. Sen almadın ha? 78 mingga ketdi onlar. Tak, numerini aytaylı. 78 mingdan 94 61 50 54 deyip. 54. Şu numara байланыс ашып көрсеңіздер болады. Siz aldınız mı? Siz sattınız mı? Siz emas. Ushtar degan bola oldi. Ushtar degan bola olib turadi onlar. Ular bavoldatdi onlar. Bu jashi qanday ekan? Bishti. Qancha berdi? 62 ming so'm berdi onlar. 62 ming so'm. Gördüңүздөр туғандар, мен болгон бааларды болушунча колдон келишинче билип өттүм. Сиздер биздин видеолорду акырына чейин көрүңүздөр. Класс басканды унутпаңыздар. Биз жыйынтыктадык ушу менен туғандар.